السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرمتو أماكانينات مفتاح التجويد يتقرع نبر إن شاء الله كذبو هالا بتكتاتي يملكي هنا بزي قطعمي أسر شي بمقبات هاتشن يتنسى لوغو إيهو اندمت ملكتوت تقيروال نا إيهيني مثلا الكذبو هالا إيهي ينبرو ودزي تقيروال مالتنا مفتاح التجويد زاري صفات الحروف النا مخارج الحروف مجرشاوي هنا بتمونا تكتاتلو لذي بيت دمو أدس كوناتشو سبسكرايب مدرق انديرسو سؤال تياكي أين مخرج القاف يقاف بوتاو موجاو يتوغانو وكم لها من الصفات للسواس سنت بحرياتوش ألوات لقاف جواب ملسو دمو أقصى اللسان يملاساتشن روق يهونو كفل عفاتشن ستاي جزي يملاساتشن روق أنيو كفلو مالتم ملاساتشن يمك أما تبتا كبابي مالتم مع ما فوقه كلاينيو أبرو يام من الحنك الأعلى كلاينيو لانكاتشن أبرو يوتعال كلاينيو لانكاتشننا قاقصى اللسان كملاساتشن روق أنيو كهونو كفل ولتاتشو عند لاي بمقاچو ساعت يوتعال مالتم يا مالت قو قي قو أقو ببالفو مخارج الحروف يتملكتنا بنبر ساعت كان سئلو تملكتنال ولها لقاف دمو 6 صفات 6 بحرياتو تشالوات يمجمراو الجهر جهر ميبال صفات علات جهر مالت تنفاشاتشن يوغدال مالت تنفاشاتشن يموغد بحري يالو قافن بمنقرا غزي تنفاشو عالفم مالت والشدة اندوم دمو شدة ميبال صفات علات شدة مالت دمصو يمقارط بحري يالات مالت والاستعلاء استعلاء ميبال صفات علات استعلاء مالت የማህለኛው ምላሳችን ወደ ላይ ከፍ ይላል ማለት የማህለኛው ምላሳችን ወደ ላይ ከፍ ማለቱ ነው ከፍ በሚል ሰዓት ደግሞ የእስትዕላ ፊደሎች ይወፍራሉ ስለዚህ ቃፍ ደግሞ ከሚወፍሩ ፊደል አንዱ ናት ስለዚህ የእስትዕላ ፊደል ናት የእስትዕላ ደግሞ ተቃራኒው ኢስቲፋል ነው ኢስቲፋል ማለት ደግሞ ከሱ በተቃራኒ ምላሳችን ወደ ታች ዝቅላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት የእስትፋል ፊደሎች ይቀጥናሉ خص ضغط قض ሚባሉ ፊደሎች የእስትዕላ ናቸው ከእስትዕላ የቀሩ ፊደሎች አጠቃላይ ከነዚህ خص ضغط قض ካሉ ፊደሎች የቀሩት አጠቃላይ የእስትፋል ናቸው ግልጽ ነው والانفتاح ሌላኛው ደግሞ ኢንፊታህ ነው ኢንፊታህ ማለት ደግሞ የምላሳችን ሁሉም ጠርዙ እና የላኛው ላንቃችን ይራራቃል ማለት የመራራቅ ባህሪ ያለው ስለዚህ ወሰጡ ብቻ ነው ወደ ላይ የሚነሳው እንጂ ሌሎች ወደ ታች ናቸው ማለት ነው ወልስማቱ ይህ ከተጅዊድ አያያዝም ብያችኋለሁ ከዚህ በፊት ስለአብራራውት ተመልሳችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ ወልቀልቀላ ቀልቀላ ነው ሌላው ቀልቀላ ማለት የመፈናጠር ስኩን በሚሆን ጊዜ የቀልቀላ ፊደል የመፈናጠር ባህሪ ያለው ለምሳሌ ደግሞ ኸለቆ ያቺው ቃፍ ስኩን በሚሆንበት ጊዜ قلقلالነት አላት ትፈናጠራለች ስለዚህ خلق بلا ዝም አትልም ማለት ነው የመፈናጠር ባህሪ አላት سؤال ጥያቄ اين مخرج الكاف የካፍ መውጫ የቱ ጋር ነው وكم لها من الصفات ከባህሪያት ስንት ሲፋቶች አሏት جواب መልሱ ደግሞ اقصى اللسان የምላሳችን ሩቅ የሆነው ክፍል ትወጫለች አስፈል ትንሽ ወረድ ብሎ አላል በተጅዊድ አባባል ማለትም ትንሽ ወረድ ብሏል የሚባለው ወደ ውስጥ ሳይሆን ወደ ውጭ ሲወጣ ነው ወረድ ብሏል የሚባለው من مخرج القاف قليلا قاف ከወጣችበት ትንሽ ወረድ ብሎ ولها لسوا ደግሞ 5 صفات 5 ባህሪያቶች አሏት الهمس همس ነው አንደኛው همس ማለት ትንፋሽ የማለፍ ባህሪ አላት والشدة እንዲሁም ደግሞ ድምጻችን ይወገዳል والاستفال ሌላ ደግሞ استفال ፊደልናት የእስትፋል ፊደሎች ይቀጥናሉ ብለናል ቀደም ተነጋግረናል የእስትፋል ፊደል ለምንድነው የሚቀጥኑት መሃል ላይ ያለው ምላሳችን ትንሽ ዝቅ ስለሚል ማለት ነው والانفتاح ሌላ ደግሞ انفتاح ነው አለ انفتاح ማለት ደግሞ
አጠቃላይ ምላሳችን ወደ ታች ዝቅ ይላል ሁሉም ማለት ነው መሐሉ ብቻ ሳይሆን ሁሉም والإصمات إصماتነትም አላት ስለዚህ ካፍን በሚንቀራ ጊዜ ወፍራም አይደለችም እንደገና ደግሞ ትንፋሻችን የማይድ ባህሪ ያለው ድምጽ ደግሞ አይሄድም ብለናል ስለዚህ አክ ካ ኩ ኪ አክ ብለን እናነባለን ማለት ነው سؤال ጥያቄ أين مخرج اللام የላም መውጫዋ ሴቱ ጋር ነው وكم لها من الصفات ከባህሪያት ስንት ባህሪያቶች አሏት جواب መልሱ ደግሞ أدنى حافة اللسان ቅርብ የሆነው حافة اللسان የምላሳችን ጎኑ ማለት ነው ቅርብ የሆነው ክፍል إلى منتهى እስከሚያልቅ ድረስ طرفه የምላሳችን ጫፉ እስከሚያልቅ ድረስ بعد مخرج الضاد ضاد ከወጣችበት በኋላ ضاد ከወጣችበት በኋላ ያለው ض ض ض أض ብለን ነበር አሁን ደግሞ لا لي لو ال ትንሽ ወረድ ብሎ ولها ለሷ ደግሞ ست صفات ስድስት ባህሪያቶች አሏት الجهر والتوسط جهر ነው አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ ተወስጥ ነው ተወስጥ ማለት ድምጽ በመሄድም ባለመሄድም መካከል ማለት ነው ድምጹም ይሄዳል ሊባል አይሄድም ይወገዳል ሊባል ደግሞ ሙሉ በሙሉ አይወገድም ስለዚህ ተወስጥ ተብሏል መካከለኛ ናት አል አያችሁ والاستفال استفالነት አላት والانفتاح انفتاحነት ማለት والاذلاق اذلاق ደግሞ የእስማት ተቃራኒ ነው اذلاقነትም አላት والانحراف ሌላኛው ደግሞ انحرافነት አላት انحراف ማለት هو لغة እሱ በቋንቋ ደረጃ الميل መዞር ማለት ነው በቋንቋ ደረጃ مطلقا በልቁ والصلاحا بعلماء ስምምነት ደግሞ ميل الحرف ፊደሉ መዞሩ ነው عند خروج በሚወጣ ጊዜ الى طرف اللسان የምላሳችን ጫፍ በኩሉ መዞሩ ነው ال أين مخرج الميم يميم دم موجاويتو غانم يوتا وكم لها من الصفات كبهريات السنت بهرياتو تشالوات جواب ملسو دمو بين الشفتين بولتو كنفر مكاكل توتالج بين الشفتين بولتو كنفر مكاكل توتالج ولها 5 صفات لسوا 5 بهرياتو تشالوات الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذراق እነዚህ صفاتو تشالوات من البات እነዚህን ጠቅሼ ብቻ ማልፈው ከዚህ በፊት ማብራሪያውን ስላሳለፍነው ነው ያልገባችሁ ነገር ካለ ከታች በኩል አስቀምጡልኝ ወይም ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ سؤال ጥያቄ أين مخرج النون የኑን ደሞ መውጫዋ የቱ ጋር ነው وكم لها من الصفات ከባህሪያት ስንት ባህሪያቶች አሏት جواب መልሱ ደግሞ أدنى حافة اللسان يأدنى يقربو حافة اللسان የምላሳችን የቀረበው ክፍል ይወጣል تحت مخرج اللام كلام ትንሽ ወረድ ብሎ بقليل ትንሽዬ ማለት ነው ولها ለሷ ደግሞ 5 صفات 5 ባህሪያቶች አሏት الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق እነዚህ صفاتዎች አሏት ና ኑ ኒ አን ብለን እንቀራለን أين مخرج لها يها بوتا وايتو غانا وكم لها من الصفات لسوا سنت بحرياتوች አሏት ይቺ ፊደል አብዛኛው ሰው የሚቸገርባት የሆነች ፊደል ናት ያ ማለት ከሐጋ የሚያመሳስላት የሆነች ፊደል ናት ስለዚህ ጠንቀቅ ብላችሁ ይችኛውን በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡ جواب መልሱ ደግሞ اقصى الحلق የጉሮሮራችን የራቀው ክፍሉ ማለት ነው የጉሮሮራችን የራቀው ክፍሉ ولها ለሷ ደግሞ 5 صفات 5 ባህሪያቶች አሏት الهمس همس ነው የመጀመሪያው همس ማለት ትንፋሻችን የመሄድ ባህሪ ያለው والرخاوة ሌላኛው ደግሞ ረኻዋ ነው ረኻዋ ድምጻችን የመሄድ ባህሪ ያለው والاستفال ሌላኛው ደግሞ استفال ነው استفال ማለት ደግሞ የምላሳችን ማህለኛው ዝቅ ማለቱ ነው والانفتاح انفتاح ማለት ደግሞ ምላሳችን በአጠቃላይ የላኛውን ላንቃ ለቆ ወደ ታች መውረዱ ነው والاسمات اسمات የሚባልም صفات አላት ይህ ከተጅዊድ ጋር አያዝም ብያችኋለሁ ከያዛችሁት ኸይር ከላያዛችሁም ችግር የለውም ብያችኋለሁ ከዚህ በፊት ስለዚህ ها هي هو ها
هي هو أياتشو سؤال تياكي أين مخرج الواو يواو بوتاوا موجعو يتغانو غير المدية مدية يالهونتشو وكم لها من الصفات كبحريات السنت بحرياتوش ألوات جواب ملسو دمو بين الشفتين بولتو كنفر مكاكل يوتال ولها 6 صفات لسوا 6 بحرياتوش ألوات الجهر جاهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات واللين يمي بالو صفاتوش ألوات ماشي مرحبا كذب فيت لين يميلون على ينم نبر لين مالت بقوانقا درجة ضد الصعوبة يا الشجاري تكعراني مالتنا بعلماء يسمى من الدم إخراج الحرف في دل موتاتنا بعدم كلفة منم نجر سانقدد على اللسان بملاساتشن منم نجر سانقدد موتاتنا قال لا درجن موتاتو يهين ده زي بالالنا أين مخرج الياء يا دم بوتاوا يتغانو غير المدية مدية يالهونتشو وكم لها من الصفات كبحريات السنت بحرياتو تشالوات جواب ملسو دم وسط اللسان يميلاساتشن مهلنيو كفل مالت ولها 6 صفات لسوا 6 بحرياتو تشالوات الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات واللين ببالو صفاتو تشالوات كذب فيت ما برا ليونا يتنوال أين مخرج بوتاوا يهتوغان حروف المد 3 سوستوچو يمدو فيدلوچ من لاچو بوتاچو يسنو يهتوغان የሚወጡት وكم لها من الصفات كبحريات ስንት ባህሪያቶች አሏት جواب መልሱ ደግሞ الجوف جوف ላይ ነው የሚወጡት እነዚህ ፊደሎች ያ ማለት የአፋችን ባዶ የሆነው ክፍል ከዛ በኩል ይወጣሉ ማለት ነው ولها ለሷ ደግሞ 5 صفات 5 ባህሪያቶች አሏት الرخاوة والجهر والانفتاح والإصمات والاستفال የሚባሉ صفاتዎች አሏት ከዚህ በኋላ ያለው مخارج الحروف እና صفات الحروف በተመለከተ ጨርሰናል ያልገባችሁ ነገር ካለ በየትኛውም ጥያቄ ካላችሁ ከታች በኩል አስቀምጡልኝ ይህን ኪታብ ደግሞ ፒዲኤፉን የምትፈልጉ ከሆነ ከታች በኩል ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ በኩል ፒዲኤፉን ማግኘት ትችላላችሁ ቀጥሎ የምንቀጥለው ባቡ ተፍኺም ወተርቂቅ የሚለውን የምናይ ይሆናል ከዚህ በኋላ ግን ቶሎ ቶሎ ለመልቀቅ ይሞክራለሁ ክርምቱም ስላለቀ ምንም ነገር ስጋት እንዳይገባችሁ هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم